lapho lesiyoma khona. But ngiyacela ukuthi uma unesikhathi utinike isikhathi uyifunze yonke le chapter ya Ruth. It's only 4 chapters that you need to read, and then kuningi longakuthatha, kuningi lokungakwakha, kuningi futhi lotombuleleka kuko egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngicela basifunzele Ruth chapter 1 verse 1 to verse 17. Ruth chapter 1 verse number 1. Katheni live lisabuswati khulu wase kwaba nendlala lenkulu eveni. Lenye indvodza yakaJuda leyayihlala eBethlehem. Yahamba nemkayo nemadvodzana ayo lamabili. Yaya kuyahlala eveni lakaMowabi. Libito lalendvodza kwakungu-Elimeleki. Umkayo kunguNaomi. Emadvodzana ayo kunguMahaloni naKiliyoni. Babe besive sema Efratha eBethlehem yakaJuda. Befike bacaba bahlala kulelo live lakaMowabi. Elimeleki indvodza yaNaomi wafa. Naomi wasala nalamadvodzana akhe lamabili. Lamadvodzana ateka abafati bakaMowabi. Libito lalomunye umfati kwakungu-Opha, lomunye kunguRuthe. Bahlala lapho iminyaka lengaba 10. Bomahaloni naKiliyoni bobabili bafa. Naomi wasala angenandvodza ede nendvodzana. Emva kwaloko Naomi weva ukuthi simakathe ubabusisile bantfu bakubo ngekubapha inala. Ngakho ke wavele watilungiselela kuhamba nalaba bomalukatane bakhe. Besuka lapho base balibangisa eveni lakaJuda. Naomi wase ukhuluma kubo malukatane bakhe wathi, "Ncanzekani nibuyele emakhaya kini. Shangathi simakathe anganiphatha ngemusa njengobe benibaphethe ngemusa nani bafi." Labe bengamadvodzana ami kanzi nami futhi beningiphethe kahle. Shangathi simakathe anganibusisa aniphe emadvodza nakhe imithi. Ngakho Naomi wabavalelisa ngekubanga. Bakhala. Bakhuluma kuye bathi, "Cha, sitawuhamba nawe siye eveni lakini." Kodwa Naomi wakhuluma kubo wathi, "Ncanzekani madvodzakati ami. Nitawuhambelani nami? Nithi mine ngisenayo nje inhlanyelo ukuthi ngingatala emadvodzana langaba ngemadvodza enu. Ncanzekani madvodzakati ami. Sengimdzala kakhulu ukuthi ngingaphindze ngenze manje. Nome bekungenteka ngibe nelithemba. Ngilale nendvodza kulobusuku ngitale emadvodzana. Benitawamela yini athimate akhule? Beningahlala ningenzi yini? Cha madvodzakati ami. Mina ngibhlungu kabi ngani kuthi isandla sasimakathe esimelene nami." Baphindze basicala phasi futhi isililo. Opha wonga uninadala wakhe wahamba. Kodwa Ruthi wanamathela kuye. Ngakho ke Naomi wakhuluma kuRuthi wathi, "Angithi uyabona ukuthi dzadzewenu sewuhambile wabuyela kubo. Nawe ke ncanzeka kanye naye." Ruthi waphendula wathi, "Ngicela ukuthi ungancengi ukuthi ngikushiye. Ngiyekele ngihambe nawe. Jesus. Lapho uya khona nami ngitawuya khona. Lapho uyawuhlala khona nami ngiyawuhlala khona. Sive sakini kuyawuba sive sami, naNkulunkulu wakho kube nguNkulunkulu wami. Lapho uyawufela khona nami ngiyongcwatshwa khona." Shangathi simakathe angangijezisa kakhulu nangabe mina ngivumela noma ngabe yini ngaphandle kwekufa kuthi kusehlukanise.
Thandaza makevilani. Father God, bless the reading of your word in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I pray, amen. Amen. Shout amen. Shout hallelujah. Shout Jesus. Ngicabanga ukuthi incwadi ya Ruth, incwadi lesiyati kakhulu, incwadi lefundzwa kakhulu. But there are things that stood out for me. Nangifundza le chapter from chapter 1 to chapter 4. Hallelujah. And then kuyinyanga yabomake noma kulanga labomake. There are 3 women labalana kule chapter, one by the name of Naomi, another one by the name of Ruth, and another one by the name of Orpah. Hallelujah. So sito hamba kancane sikhulume the life they lived and what we can learn from them under the theme that says your current season is not your final destination. Loku lo dlula kuko manje o simo sakho samanje akusiko la uyophetha khona. Hallelujah. So lasifundza khona bazalwane, the Bible tells us ukuthi bekunelive lelalibuswa dikhulu live lase Bethlehem lase Judah. Hallelujah. Kulelo live kwakuhlala indvodza lekulibito layo kungu Elimeleki, beyiteke umfati, libito lalo mfati kungu Naomi. Hallelujah. Bahlala endzaweni yakaJuda eBethlehem, but leso sikhathi kuleyo season, because empilweni kuyaba nema season, a season of dryness and a season lapho sikhona ukuthi sivune khona kube kahle kunethe imvula kube nenala. Hallelujah. But then in Bethlehem at that time, the Bible says there was a famine, meaning bekunendlala, bekunesomiso, bekuhlushekwa. But lendvodza nalomfati bathatha i-decision yokuthi bakhweshe babaleke basuke endzaweni yase Bethlehem. Remember, Bethlehem is where Jesus was born. Hallelujah. Endzaweni lebusisekile kwaba ne dryness, kwaba ne drought, kwaba nendlala. But then this men and women decided to move and go to indzawo lekuthiwa kukaMowabi. KaMowabi live lelaqalekisa. KaMowabi kunetinto tonke letihle letikhatimulako. KaMowabi kunebafati labahle, kunetimoto letihle, kunemali, there's everything. But the problem is KaMowabi live lelaqalekiswa. Hallelujah. Indvodza nalomfati bathatha sinqumo sokukhwesha kuphi endzaweni yabo lebe ibusisekile. But because for that season there was drought, it was dry, bekunendlala, bekungahlaleki. Hallelujah. So ngitothini kuwe mdaka baba, ngitothi ungabuki ukuthi la ukhona khona ku dry manje bese uyabaleka unabela tindo takaMowabi. Lalela mdaka baba, hlala kuyahlaleka, umthembe uNkulunkulu, uhlale kuNkulunkulu ngoba le season yendlala itawundlula, le season ye drought itawundlula, le season yekoswela it's not permanent. Yonke into lekhona emhlabeni iyaba ne expiry date yayo. Hlupheko is not forever. Lusizi is not forever. Kulahlwa is not forever. But hlala endzaweni yakini le nkulunkulu akubeke kuyo. Ungayishiya indzawo yakho bese uyahamba uyonabela bukhazikhazi. Ngoba lalela khona kunebukhazikhazi netinto letihle mara kuyafiwa lapha. Mara kunesicalekiso lapha. Wathatha sinqumo Naomi nendvodza yakhe, bathatha abantwana babo, their names were Mahlon and Chilion. Hallelujah. Bayathathana, bayahamba, bayathutha. The Bible says they didn't stay there for long. Bahlala kwesikhashana. Basina bahlala kwesikhashana bafa. Kwaqala indvodza ya Naomi yafa. Kwaqala lamadvodzana Mahlon and Chilion bafa. Bafika kaMowabi bateka madvodzakati bafati babo, bateka Ruth, bateka Orpah. Hallelujah. Nabateka Ruth, bateka Orpah bayafa. Hallelujah. Uthi hlale endzaweni yakho ungakhweshi, khweshiswe indlala ngoba la uyakhona, be careful, you might die.
la uyakhona be careful, you might lose your life. Ulahlekele ngilokukhona ngalokungekho ngoba wena uthanza tindo. Ujakhe soft life. Ujakhe bukhazikhazi. Hlala beketela la ukhona khona. Lapha ekhaya lakho lenhlupheko yesikhashana. Itawundlula. Angeke uzuhlupheke forever. It's just a season. Njengoba nyalo season yemakhada, siyakhwesha nyalo season yesama. Kutobe kushisa, kutobe kumnanzi sitokhona kugcoka the way sifuna ngakhona. But that was a season bekufanele bandlule kuyo. Vuma kudlula ku season mntaka baba. Vuma kuthi timo tikwehlele nawe bese uyahlala uyanethedeka bese uthemba uNkulunkulu. Bathi nabafika kaMowabi yaqala indvodza yashona. Kwalandzela amadvodzana nawo ashona. Had they stayed eBethlehem la kaJuda, I'm sure bebangeke bafe. Bahamba emhlabeni isikhathi sabo singakafiki. Just ngenxa yokuthi benda njani baquestion zaweni yabo lebusisekile ngenxa yani yesimo. Umuntu wesifazane hlala kuleli khaya lakho. Ngiyathi lo baba kasebenzi. Lenye langa utothola umsebenzi ungazunabele labanye bafati. Uthi bangcono labane madodza lasebendako. Babathengela yonke into labayifunako. Beketela naye lo baba wakho utothola umsebenzi one day. Beketela labantwana nabo labakhulisako ungababona ingasi bamthwalo batawufunza kusasa batobuya bakondle. Beketela makwami hlala ungakhweshi ushishiye ekhaya lakho ubona ngazuthi wena awukho relevant. Bafati bahlala upstairs bahlala big house. Beketela kule 2 room uNkulunkulu utokukhipha kule 2 room akubeke tukwe big house one day but udzinga mfati uhlala ubeketele. Bani labasha boseswami tinzanga tami beketela mntwanami fundza sikolo usithethe ungaboni maslay queen nema Brazilian baphethe ama iPhone uhambe na uyofuna sugar daddy lotokuthengela lahlekele impilo yakho ufe isikhathi singakafiki ngoba iproblem yethu we have a frog mentality sijahe tindo sijahe kuphila kahle but asifuni ukuthi senenjani sibeketele bese siyadakhela ngetandla tethu nawe ube iphathi ye progress yala ukhona khona ungabalekela inhlupheko bese nase kumnanzi wena ufuna kubuya. Lalela afika amadvodzana afa kwanendodza yakhe yafa yathi nayifa wabuya Naomi wadecide wathi angisana lutho sengingumfelokade emadvodzana amafile ngisele nabo malukatana but bomalukatana bami njengoba sengimdala angeke ngisakhona ukuthi mina ngingenza ngiphinze ngitalela amanye amadvodzana ukuthi benze kuwo. Therefore ngibuyela ekhaya eBethlehem, ngibuyela ekhaya ekaJuda, ngibuyela ekhaya la kuvunwa khona. Ngikhweshile ngesikhathi sendlala nyalo ngoba sekuyavunwa ngiyabuyela. Hallelujah. Naomi wathatha idecision noma ngabe bekamoshile wahamba sikhathi singakafiki wathi I'm going back where I come from. Lalela mntaka baba ungasabi kubuyele emuva nangabe sekukaka phambili la ukhona khona. Ungasabi kushiya nangabe ubona ngazuthi lesicathulo losigcokile lesize ayisakuneli. Lalela ungaqhubeka usigcoke lesicathulo nguwe lo limalako nguwe lo banema pain nguwe lo hamba kabuhlungu lokungqongqenda njani. Thatha lesicathulo usibeke eceleni bese wenda njani uyofuna lesini. Imiss call leyo
miss call. Naomi wathatha decision. Wathi sekuyabhetha manje. Ngilendile liphutha. Ngihambile ngaya kaMowabi nendoda yami. Akasekho emhlabeni nemadvothana amawasekho. But manje sengisele nabo malukatana. Therefore angibuyele ekhaya emuva. Lenye into lesibambile ukuthi singabuyele emuva ekhaya. Ibantu bazothini syndrome. Saba ukuthi batothini bantu. Bayakwati musikuthi wena bogibela imoto le expensive. Bayakwati ukuthi bohlala ku big house. Bayakwati ukuthi wena bowudla ukotini from past until eTulu. Bayakwati ukuthi wena bowudla kahle. Udla icheese uvuka ngebacon. But lalela mntaka baba. Uma ngabe sekungasakusevi. Uma ngabe sekunganalutho lesele. Lo ngayihlalela kuleyo ndzawo. Do not be afraid to take a decision and go back home. Hallelujah. Nikhona bomake. Nikhona abantu besifazane. Nikhona timpokodo. Ungasabi kubuyele emuva uyocala phasi. You might like your new story better. You might like the new life better. Shiya logo lesekufile lesengasaphili lekungasakusevi lekungasakbenefiti wende njani uyele emuva. Uthi Naomi sengibuyele emuva. Madvodza kathi ami angisenako ukuthi ngingadala. Angeke ngize ngiphinze ngenze. Nami buyelana emakhaya kini. Nami sengibuyele ekhaya kithi. Athi madvodza kathi akhe lana sithola mabili. Kuna Ruth kuna Opa. Hallelujah. Ruth lesikhuluma ngaye. Yena ukhetha ukuthi kumaketala wakhe la uyakhona. Nami ngiyakhona. uNkulunkulu wakho utoba uNkulunkulu wami. Bantu bakho batoba bantu bami. La wena uyofela khona nami ngiyofela khona. Hallelujah. Ruth wenda i-commitment in a space lapho she was experiencing loss. She was grieving. But wakhombisa lithando kumaketala wakhe Naomi. Now why Ruth akhethe kulandzela Naomi lo ngumaketala wakhe lasuka naye endzaweni yakaMowabi kuthi abuyele naye eBethlehem anamathele kuye. Number 1 character ya Naomi. Naomi bekumuntu lolandzelelako lelwenzekekako. Now my question to you mntaka baba, uyalandzeleka na? Emndenini wakho uyalandzeleka na? Emsebentini uyalandzeleka na? Vele le ide amen. Vele labe ngammeli amen. Hallelujah. Uyalandzeleka na? Uyini incwadi lefundzekako noma ungilomake lo naye abalwa njengemuntu lone bad character. Utiphethe njani kuyinyanga yethu bomake? Utiphethe njani kuleli khaya lohlala kulo? Ubaphethe njani nabomakhelwane bakho lohlala nabo? Ake ngisukeke lekhaya ebandleni makwami uyalandzeleka yini? The Bible says sibo sawodi believe la sikhona khona kufuneka kwende njani kube mnanzi. Yiba umuntu lodlekako. Yiba umuntu bantu labangamlandzela ube role model. I think sesishumayele kakhulu makethwala. Sesikhathi sokuthi siphile lempilo yokukholwa. Bantu balandzele inkambo yethu simakholwa. Babone lo Jesu baze bamfune. Uthi Ruth, your God will be my God.
Show me your God ngale mpilo loyiphilako. Show me your God ngale nkambo yakho. Show me your God ngale nhliziyo lonayo, lelithando lonayo, lemfudumalo lonayo. Show me your God so that I can follow your God. Naomi bekumfati lo landzelekako. Hallelujah. Kunyanga yethu bomake siyalandzeleka na. Bakhona abantu labangayeta bathi site house of praise. Ngenza babo make base house of praise. Utiphethe njani lemsebentini? Utiphethe njani lemphakathini? Utiphethe njani lekhaya lakho la wenze khona? Noma ukholwa na usebandleni kuphela na uphuma leligede. Uyakhumula kholwa. Ungafika endlini awuna peace. Awuna mfudumalo. Awunalithando. That is why abantu bahluleka ukulandzela. Ngiyathandaza. uNkulunkulu ngathi angasida. Ezisiqhubeka simkhonza. Njengoba aqhubeka khuluma. Siphenduke bazalwane. Inkambo yethu ikhombise ukuthi sibantwana baNkulunkulu. Bantu basilandzele ngendlela lesiphila ngayo. Hallelujah. Naomi Ruth wadecide ukuthi uyamlandzela. Wamlandzela kumaketala wakhe. Wathi your God will be my God. Your people will be my people. La uyakhona ngiyakhona. La uyofela khona ngiyakhona. Khona umuntu longathi ngifuna kofela la ufela khona wena. Sibona Ruth in return khombisa lithando kumaketala wakhe. Ruth uthatha irisk kokuqala. Uthi la uyakhona ngiyakhona lalela. Ruth ukhumbule umuntu wakaMowabi. Kepha manje uthatha sinqumo uhamba namaketala wakhe baya kuphi baye eBethlehem. Uyohlala enzaweni 1 akayadi, 2 iculture yakhona akayi understand, 3 nokuthi batomamkela akasangabe nenzaba. But wathatha irisk. Wathembeka waba loyal kumaketala wakhe longibani longNaomi. Hallelujah. Hallelujah. Ruth wakhombisa lithando leli real hayi lithando leli makeup iwe. Hallelujah. Nikhona enkonzweni, nikhona bomama, nikhona tindvombi, nikhona abantu labasha. Ruth wakhombisa lithando leli real hayi leli makeup iwe. Uyangibona? I'm wearing makeup. Yini msebenzi we makeup uyavala vala. Hallelujah. Now uvala vala makeup, this is not the real me, but it's the covered me. Hallelujah. Nangithi asekele kuba nelithando leli makeup yo. Ngikhuluma ngelithando lokupretenda. Thando lokudendisa. Thando lokungithanza mawungibona kuphela, mangijika ngibheka le ungikhuluma kabi. Ruth wasifundisa iloyalty, kuthembeka. Uthembekile ukuthi ngingakutshela indzaba tami letithusako uhlale nato. Noma ngidosi nangibhekela uthi ningamboni. Agcoke kahle anukelela. Akusimgowo kuyafiwa lapha. Bantu besifazane, it's high time ukuthi siphenduke. Uyabona makungalunga thina. Live can be a better place. Nations can grow. We can flourish. La kuleli bandla abantu besifazane. Uma singathandzana sibe united. Siyekele indzaba yema group. Siyekele indzaba yokuqwayana. Siyekele competition. Siyekele ukubukelana phansi. This ministry ingayidla inkomazi yonke. La
kungaba ne-overflow la ngoba nasiphuma ngaphandle tindzaba tasezodwa atiphumi ngemuntu wangaphandle tiphuma ngawo laphakathi. Why? We lack love. We lack loyalty. That is why every day siyahwebhana akulunge thine bomake. Nakungalunga thine sithandzane sibe united just like labo make bango 1965 whichever year they stood united and went to fight bayolwela kuscrapha kwema past laws. That is why we are living in a country la sikhona kuhamba the ways funa kuhamba ngakhona because kwaba nebantu besifazane laba babana baba munye. Women of the church ngiyacela sibambaneni sibe munye. Lo mbono we-house of praise niyabona sibaningi njani. Niyabona ukuthi uNkulunkulu usipitile la kuleli bandla. Sigcwele bobabe by few. If nangabe thine ngaphenduka thine. If nangabe thine singathandzana and cover each other. Kube injury one to injury to all. Singalwa ne-issue ye-gender based violence sihlangene sibafati. Singabuya sitothandaza la. Sibite emthandazo. Sikhwebule amabandla onke senkomazi. Sibabide ngelithando bantu singabaheha ngelithando. Hayi leli makeup hiwe. Ngoba leli makeup hiwe lihambelene njani li expire. Ruth waba loyal. Ruth wamthanza ngumaketala wakhe. Wamthanza ngekweliqiniso. Not nge-fake love. Hallelujah. Not ngelithando lokuthi ngikuthanza mangikubona kuphela. Asiphendukeni boma kwami. Ake sifundzeni ukuthandzana. Noma ungamadi lomnye make lombona aqala kungena ungamboni as competition. Ngoba lokuphiwe wena kona mina nginako. Siyafana nemtimba waKristu. Nokwenteka wena ulinyawo, mina ngisandla, lomunye imlomo, lomunye impumulo. But together we form what? The body of Christ. Asikho sidingo sokuthi sihwebhane sibangisane. Sikompete. Into lesibulala ke competition. Ngifuna kugcame mina. It's all about me. And besifazane ngiyanicela boma kwami. Asithandzaneni. Asati nokugona umuntu lonetimo. Ungathi uvile ukuthi ekhaya lami ngihanjelwe invota noba abantwana bangilaleli bese uhlekisa ngami. Inhlupheko yami kujabulise. Kuhlukumeketeka kwami kukujabulise. Funa ube nepain ukuthi my sister is suffering. I want to pray for her. I want to cover her. Ngifuna kumgona ngoba udzinga kugona. Kunebantu labangena kuleli bandla bafuna just warmth. Bafuna comfort. Bafuna lithando abakalitholi ngaphandle. Bangena endlini yaNkulunkulu bathi ukuthi endlini yaNkulunkulu kunebantu labanelithando. Now bayafika endlini yaNkulunkulu basithola si self-centered. Basithola sigrupene. Basithola singilabantu lababukelana phasi. Abuyele emuva etavern athi kungcono etavern. Nangifika noma nganatshwala ngidophuma ngidzakiwe. Ngoba lapha badongisherela. Badonginika. Sihluleka nokushare endlini yaNkulunkulu. Ungathi kahle inhlupheko yami, but wena utokhona ukulahla kudla ukufaka edustbin. Naleti impahla lethi lonado legcwele wardrobe asawubuka emakhelwane ukuthi lo mntwana uyagcoka na. Ukhiphe umuphe. That is love. Bantu besifazane kwenyanga yethu. Ngiyathalaza ngoNkulunkulu asiside. Asende sibe nelithando. Hallelujah. Now Ruth uthatha i-decision, uthatha i-risk. Uthi wherever you go I will go.
Your people will be my people. Your God will be your God. She took a risk. Hallelujah. Life is all about taking a risk, Bomagwam. Life is all about trying new things, Bomagwam. Life is all about you moving from your comfort zone. Oh, yeah, I want to explore. I want to try new things. Hallelujah. Lenye indo lesibambelela ko i-comfort zone. Si comfortable la sikhona khona. Asifuni ukumove asiyotry into or sekuletinye tindzawo. You want to dwell in one place. You are bound by the place. You are bound by the area. Lalela breakthrough yakho kunokwendeka yikho enkomazi. Isenasport. Hallelujah. Mina ngitestimony yaloko. Ngwaselikazi ngenze enkomazi. Hallelujah. So sometimes life is all about what? Taking a risk. She took a risk. I'm sure they're gonna fear of the unknown. That is what is holding us as well. Leave it to God. As long as you are faithful, as long as you are loyal, because little Bible, Galatia 6 verse 9, do not get weary of doing good. Now now compensate. Now bless. Now hallelujah. Ruth we decide we are hamba namaketala wakhe babuyela kuphi eBethlehem. Babuyela ngesikhathi lesi right. Kuyavunwa. Kuvunwa kolo. Hallelujah. Siyambona Ruth uyahamba. Uya ensimini yosebenza. Fika usebenza ngekukhandla. Fika usebenza ngekutimisela. Ufika usebenza lapha ngetandla takhe baze bayamrecognize. Hayi ngoba bekakhuluma thini. Lalela makwami into ngeke kuside ukuthi ukhulume kakhulu. Into leto yokusida ukuthi itandla takho libonakale emsebenzi yakhe ikukhulumele. Wafika Ruth enzaweni yaseBethlehem. Wangena emasimini. Wasebenza umfati. Kunyanga yethu bomake. Asambeni sosebenza. Asambeni siyosebenza. Asikaphiwa sonke kufunza. Asikaphiwa sonke ukuthi sido enda phakamlungu. But uNkulunkulu ukuphila etandla ukuphila ingqondo. Sebenzisa lokhu uNkulunkulu akuphekona. Hamba uyiqala le business. Hamba uyiqala le crash. Hamba uyiqala le market. Hamba uyoqupha na ubuye uthengise. Ube na something leto kuphilisa. Because if nangabe ungimake uhlala wena ukhangetile ulinze kuphiwa, dignity yakho iba compromised. Hlonipheka kwakho kuba compromised. Bantu abakuthatha serious. Bantu badlala ngawe just because uhlala wena enjani. Ungikhangezile. Kuthi ndiyamahala kwami. Yonke into lesinayo yenda njani? Yasetshendelwa. Sesebenda. uNkulunkulu bese wenda the rest. Hallelujah. Now Ruth is coming from a place of loss. She's coming from a place of uncertainty. Akati ukuthi la uyakhona kuyoyendakalani. But siyambona Ruth ufika endaweni yaseBethlehem. Uthola kuyavuna uyahamba yosebenza ngetandla takhe bayamrecognize ize inkosi yalapho lekubitwa ngokuthi ngibhowazi uyabuda ngalomfati uthi wakuphi lo mfati lolo sebenza amadima kangaka. Hallelujah. Akugcini lapho maketala waRuth uyamcoacha uthi lalela lana Bowazi utothi ngalesikhathi ayolala dilungise wena uthi prepare bese uyafika uyongena ngasetinyaweni leyo sidococa enkonzweni yabo manje ayifuni ukuthi sicoce kunabo babe. Hallelujah. Uyahamba Ruth ulalela ngalendlela makatala wakhe amyale ngakhona yini into letokisa phambili lalela kuyenda njani. Iproblem yethu sometimes sathi kakhulu noma lomunye umuntu lophambili athi uyacoacha awucoacheki awufundziseki ngenxa yani asilaleli. Ruth uyafika uthola ifavor
ugcina kuba nguye lote kwangibhowazi uyamthatha uba mfati wakhe. Hallelujah. So ngitosho namhlanje ukuthi akukhathalekile ukuthi uqale njani makwami. Akukhathalekile ukuthi uqale njani umuntu lomusha. Akukhathalekile ukuthi la ubuya khona kunjani, yini le experienceile, yini pain londlule kuyo, yini iloss londlule kuyo, ulahlekelwe yini. But I'm here to tell you ukuthi isicalo sakho angeke sifane nesiphetho sakho. Hallelujah. Ngitosho kuwe ukuthi udophetha kahle. uNkulunkulu utokuphethisa kahle. Hallelujah. uNkulunkulu utokuthatha kubeke in a place of purpose. Hallelujah. Lokubalekile yenda njani? Yenda kahle. Ruth wenda kahle. Ruth walalela. Ruth waba loyal. Ruth waba faithful. Ruth wathembeka nalesikhathi bongacabanga ukuthi kunemuntu lobe ngathembeka. Athembeke emntwini lathi ukuthi angeke amnike lutho in return. Maketala wakhe besekakede imali. Bekede nendvodzana lebekamnika yona. Sometimes sifuna kuthembeka because of what we can benefit from that. Hallelujah. So lithi liBhayibheli sicalo senvo singcono kunesiphetho sayo. Hallelujah. So nami ngitosho namhlanje kuma house of praise ukuthi utawuphetha kahle nawe. Story sakho lobuya kuso will be a testimony for you. Your scars are evidence of God's faithfulness. Hallelujah. Kulimala kwakho noma imivimbo yakho ngiko lokukhombisa kuthembeka kwaNkulunkulu empilweni yakho. Ruth bekungumfati wakaMowabi, bekabuyela kaMowabi eveni lakubo. Labe kumnanzi khona, labe kugitswa khona, labe kujatshulwa khona. But Ruth chose to go with maketala wakhe. Wathembeka. Hallelujah. So Ruth bekasebuhlungwini, but kulobhlungu bakhe wathembeka. Kulobhlungu bakhe waba loyal. Kulobhlungu bakhe wastika namaketala wakhe. Dokubuta namuhla question ukuthi njengoba ulunga lase House of Praise, are you even loyal to House of Praise Church now? Noma uyithanze House of Praise now la phakathi, but now uphuma ngaleli gede. The House of Praise is not a church of your choice. Apostolo umthanza na umbona. Mara na ujika likhona. Awukhulumi kahle ngaleli bandla. Awukhulumi kahle nangemfundisi wakho. Awukhulumi kahle nange leadership yala ekhaya. Awukhulumi kahle nange bafundisi bonke labahleli laphambili. Hallelujah. So bazalwane ngitosho lamavi kuwe kuthi namhlanje shangathi uNkulunkulu angakusida kuthi number 1 phenduka, number 2 yenda kahle, number 3 ungayikhweshi endzaweni yakho ngoba isizini lokuyo akusiko la uyophetha khona. Ungabuki ukuthi uqhamukaphi, ungabuki lobhlungu londlule kubo, ungabuki labantu labakujikele, ungabuki labantu labakulahlile. Akunenzaba ukhulisa abantwana uyi1, it's fine. But awukhula labantwana batokunaka kusasa. Noma bangakunaki, but God will look after you. Angeke ususwele uNkulunkulu akhona. Angeke usuhlupheke uNkulunkulu akhona. uNkulunkulu lesimkhonza kwauthembekile. uNkulunkulu lesimkhonza kuyama nemuntu wakhe. Your current season does not define you, magwam. Your current season is not who God has created you to be. Nedi kuyisizini. Sivungvung sesikhashana. Siyandlula lesivungvung. Nawe ngibona uNkulunkulu utokuphakamisa. Nawe ngibona uNkulunkulu utokubusisa. Nami ngibona uNkulunkulu uyak-elevator. Nawe ngibona uNkulunkulu ukuthi utokususa from one level of greatness to another. Ngibona uNkulunkulu utoshaya ihlabekisa ngawe. Angeke uhambe naNkulunkulu bese ufanana nalabanye abantu. Utawuhluka. Bantu batakubuta ukuthi wenda ngani. Bantu batatibuta ukuthi wena kanoNkulunkulu wakho unjani. Bantu batokulandzela bafunele uNkulunkulu wena lo hamba naye. Hallelujah. Hallelujah. Kunyanga yethu bomake.
asendeni kahle, asihlalisekeni, asithembekeni, asibe loyal. If you are loyal even to yourself, you will be loyal to other people. If utithanza wena, angeke uhluleke kuthanza labanye. If utihlonipha wena, angeke uhluleke kuhlonipha labanye. It all begins with you. Hallelujah. That is why I'm inviting wonke umuntu wesifazane mhla ka 29 August Sanmakhi, mhla ka 29 August lapha eMatsulu B kaMagwegwe kutobe kunemkhosi lesugubha kwabomake. Hallelujah. Siyohlanganyela nabo bonke abantu besifazane. Nangithi bomake kusho ukuthi sengiyalimitha. Hallelujah. Ngikhuluma ngebantu lababomake, but now I'm talking to wonke umuntu wesifazane, uyinfombi, ungumuntu lomusha, ungumakoti, wherever la ukhona khona, as long as ungumuntu wesifazane ngiyakumema mhla ka 29 so besihlangene eMatsulu B kaMagwegwe sibambe inkonzo yabomake. Nomnyaka lophelile sikayibambi, kusho ukuthi this one will be one of the great conferences lesitoba now. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ungasali. Sitobe sine theme yethu, let's healed to flourish, living a fruitful life. Hallelujah. Esibantu besifazane kuningi lesidlula kuko. Kuningi ema challenges lesibhekane nawo. Some of the challenges lesibhekana nawo is what contributes to the bitterness. It is what contributes to lama grudges lesinawo. But lalela kule nkonzo we are moving towards another theme to say muntu wesifazane heal. Muntu wesifazane phila. Muntu wesifazane phola. Muntu wesifazane flourish. Muntu wesifazane, we want you to live a fruitful life. Hallelujah. Ube nempilo lenetithelo, but awukwati kuthela solo udwele into the past. Awukwati kuthela solo ubambelele kumagcubu. Awukwati kuthela ubhitha unana lithando ungana mfudumalo. So ngiyamema bonke abantu besifazane kulena nkonzo bazalwane sebesihlangene. I'm going to bring in this time experienced people and qualified people to come and heal the internal part of us. Yes, sibahle ngaphandle, sigcoke kahle, siyanukelela, but lingaphakathi lethu limele. Lingaphakathi lethu it is broken. Sihluleka ngisho nekuthanza nebantwana bethu because senenjani lelithando seliphelile. But we want to restore that love. We want to restore their courage lonayo. We want to restore their warmth lonayo. So I invite each and every one of you to please come. Mhla 29 August sizobe sihlangene itheme yethu sithe sigcoka i-high tea. Hallelujah. Siyathi i-high tea bazalwane. I-high tea bazalwane sigcoka anything le bright irogo lakho le bright ngiyakwazi ukuthi unalo lapha wardrobe yakho. Hayi ukuthi awunalo wende njani? So ngiyacela ukuthi ugcoka leli rogo lakho noma i2 piece noma yini, angeke ngikubalele ukuthi ugcoka lirogo. Bese uyathatha sigcokonyana. Amos. Bathini ma fascinator. Hallelujah. Igama le English mara ngakuthuza. Iyathengeka lento and it's cheap and affordable. Hallelujah. Sithatha ama fascinator ethu siyafaka lapha siyadihlobisa siyadithitivator siyohlangana sibomake egameni lika Jesu. I'm looking at bringing a clinical psychologist. Sayisabi counseling angithi bazalwane because sometimes iyadura nan, but I want someone who's going to help us to heal inside. Hallelujah. Sikhona kwenda njani ku flourish, sikhona kwenda njani kuphila, sikhona njani ku contribute emindenini yethu ukuthi iphakame ikhuphuke indlondlobale. So ngiyanicela bazalwane ungasali ma contributions siyawakhipha i-transport by arranger bo organizer bala ekhaya. Nawe ungasali ngiyakumema lo mkhosi longaka ukujele wena ungasali ngicela nawe ube khona mema labanye iposter iphumile. We are going to add our speakers as they come and confirm
Then we are going to also release the poster time and again. Cela le poster uyibeke ku profile picture yakho, umeme nabo makhelwane, umeme nebangani bakho. Wonke umuntu lomatiko longumuntu wesifazane siyambidela kulomkhosi, siyowakhana bomake, siyogcinisana bomake, siyopholisana bomake. Inkosi inibusisa. Hallelujah. So lesikhathi samanje ngidocela libandla liphakame as we are going to pray and pray for the word. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, egameni elinamandla. Hallelujah. The theme says your current season is not your final destination. Ngifuna siyophetha kahle bazalwane. Hallelujah. Last week bebakhuluma ngefavor yaNkulunkulu, bebakhuluma ngegrace yaNkulunkulu leyathatha Esther from a place la naye bekangatati ukuthi ungubani, yayombeka waba yiqueen. Hallelujah. So nawe wherever you are, lapho kulendzawo lokuyo la uNkulunkulu akuthembe khona, nawe hlala